duwawe mukama duwawe mukama duwawe mukama Biga mukama binoguheba nkajaye kwariwe ufise amajambo y'ubuzima Biga mukama binoguheba nkajaye kwariwe uriziri njana kwa data duwawe mukama nawundi nizeye nawundi no kwirukira atari wewe turagushimiye cyane mukama kuko ni wowe soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye ni wowe waduhaye umwuka w'abazima ni wowe utugejeje kuri iyi saha turi bazima ni wowe udutera iteka ukadutetura mu makuba y'ubwoko bwose ni wowe uturinda kubabara ukatuhagurira imbibe ni wowe utubohorera amarangamutima ni wowe udukura igisuzuguro cy'ubwoko bwose kandi ni wowe nyene ijuru n'isi mukama uyu mwanya turi kugusenga nk'abantu ukunda cyane ni twebwe bwoko wawe uburenganzira bwo kuza gusenga kandi tukishirwa mu gusenga kwacu ni twebwe abana wabwira ati bane banje ntimugatinye nimwegere ni twebwe abana wabwira ngo bane banje nimukiyumve nabi nimwiyumve neza kuko ineza y'Imana ikwiye kugwira muri mwebwe mugaheza mukatabarwa kandi mukishirwa mu musaba byose mukama ndagukunda kuko uzi ibyo dukeneye mukama ndagukunda kuko dutabara tutarataka dusarare mukama ndagukunda kuko niyo tuje turi imbere yawe dufite ibyaha utwezesha amaraso meranda y'umwana wa Yesu Kristo natwe twamara kuyemera tukayatura tukayahamagara tukayitwikiriza tugahabwa umugisha wo kwitwa barumuna ba Yesu Kristo n'ingoro ya mutima wawe mweranda nade mukama Yesu nugaze mu mitima yacu muri uyu mwanya mwiza turiko turasengeramo we Yesu nuze kugira ngo tutumure ibyo byose bitunuje amarangamutima yacu we Yesu nuze kugira ngo dutandukanye n'icitwa igisuzuguro we Yesu nuze kugira ngo icyo cyose twoshiramo amarangamutima yacu kigiye kudukengura tucange mu izina ryawe ngwino Yesu kugira ngo abagwaye inyongo abagwaye imibabaro abahitanywe n'imitego y'abangushi abari ku imitongero mibi abakurikiranwa n'imivumo ndetse n'ikomoka ku byo bakoze ubwabo cyangwa ku byo bakorewe n'igisokuru kibi cyangwa ku byo bakorewe n'amarangamutima yabo utwomora ibikomere twese uduhe kunezererwa mu kuri kw'ijambo ryawe duhe mutima w'umwerandagazi ndahamagaye ubwami bw'ijuru ngo buze muri twebwe ndahamagaye ububasha bwa mutima w'Imana ngo buze bugomere muri twebwe kugira ngo umuzirikanye wacu we mwiranda
Mana mutima mweranda kugira ngo wirukane ico cyose gifise ishingiro ryo gucicanzo mu buzima bwacu ngo mwasave yinjira muri gahunda z'ubuzima bwacu. Ngwino Mana mutima mweranda ibitekerezo byacu bibe bizima. Ngwino kugira ngo aho twiyebye dushiye mu bwiringiro. Ngwino kugira ngo aho twananiwe no gusenga usenge mu kibanza cyacu. Ngwino kugira ngo aho twaruhijwe n'ubuzima duha amakuru yo kwizerwa yo mu gihe ko niho nyina ama ministere menshi yose kandi atadusaba facture zizimvye. Urakoze mutima w'ukuri, urakoze mutima w'ubuzima, urakoze kuje ngo tugire igicankiro kigende, urakoze kuje ngo tugire umugisha umuvumo tubukugwe ko, urakoze kuje ngo tubyare ubugomba bugende, urakoze kuje udutere intambwe zo kuzamukira mu masezerano maze umwuka warusubiza inyuma tubukugwe ko mu izina rya Yesu Kristo umwami mukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Nimusenge nemera ko Imana iri kumwe natwe ngo tugire neza. Amen, amen, haleluya. Mana nyine amahoro twishimire twese, itunezereze kandi tunezererwe, iturinde kubabara kandi twagurira imbibe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Indoto ngizi indoto musaba Imana ngizi indoto iduha ubwenge ngizi indoto bwo kuzitahura.